Mfowethu, nayo le nkulumo edide abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana eshiwo welile mchunu laphana-ke. Abanye-ke bathi-ke le nkulumo uyibhekise kumthandeni, kodwa-ke mina ngithe angiyithathe ngiyiveze njengoba injalo. Ngifisa ukuzwa kuwena mbuko lasemakhaya ukuthi kuthini kwakho ukuphawula-ke ngalolu daba. Nanguwelile mchunu-ke ekhuluma into enjengale. Uthe nali-ke imiliyoni bafana suka lana-ke umfana simgxoba-ke eze ashintshe i-genre-ke akudlalwa la kwaMaskandi-ke. Uthatha amashansi, uthatha amanekinikani okuyingoma-ke kaKhuzani-ke umfo kaMpungose-ke laphana-ke esanda kuphuma-ke laphana-ke esikholwa ukuthi-ke iyona-ke le welile mchunu-ke ayiveza la kwi-post yakhe. Kodwa-ke kubalulekile-ke nakho-ke inkulumo ayikhulumile-ke laphana-ke ethi-ke simgxoba umfana aze ashintshe i-genre akudlalwa kuMaskandi. Kanti-ke sike sabona nasey'nkundleni zokuxhumana-ke kuphithizela-ke ilogo yamahhovisi-ke amahle-ke. Asazi-ke bafowethu uma kunje ukuthi into ezothiwani. Mina-ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo, ngifuna ukuzwa uvo lwakho ukuthi-ke kuthini okwakho ukuphawula. Siyamazi welile mchunu-ke ungapha kohlangothini-ke lama-Blue Nation-ke laphana-ke phinde-ke azweke njengomuntu-ke osethanda ukuduma njengoba-ke nabantu-ke futhi-ke abamaziyo nabamlandelayo. Uma-ke ikhuluma kanje esikholwa ukuthi le nkulumo-ke kukhona la iqondise khona. Mina ngifuna ukuzwa kwena mbuko lasemakhaya ukuthi kuthini kwakho ukuphawula nanokuthi-ke le nkulumo-ke ibheke kubani. Sikhumbule-ke welile mchunu ensukwini-ke lapha namavikini aphelile-ke uke wakhala ezimathonsi-ke ekhaliswa ukuthi-ke abalandeli bakhuluma kabi ngaye. Asazi-ke noma uzokumela lokhu mhlawumbe-ke akwenza ngoba sikholwa ukuthi-ke abalandeli bazophinde bemphendule futhi. Kodwa-ke asikho lapho esikhona khona ukuthi-ke sifisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi luthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Le nkulumo ngabe ibheke kumthandeni ngempela na noma cha?